Yani utukudhuranite kiri Nteto cia Weru thaa Ithatu. Minista wa Kithomo Ezekiel Machogu utumeirie mpumi cia KCP ya 2023 na aria mwana wa mbere awete maxima yana ya 28. Skuru cia Meru na Thaa Nithi kuomba na buna na kiri KCP ya mwaka wa 2023. Mwandiki munene wa kiama kia Mbazi Mugambi Nyaraku anane kandidate saini ya kupunja kwa kaunti ya Meru akiwantu ni bareke na urongo wa IBC leo ya kuthuya irore bia Meru. Twakuretera ichunchi kembere kero no mwanya marire burani untwire bomo Meru. Anko watu ni kiri Nteto cia Weru thaa Ithatu. Tukiambĩrĩria, Minista wa Kithomo Ezekiel Machogu na atumiretie mpumi cia KCP ya mwaka yu na utumire kinya muthia yo kĩrĩu kĩrĩa kĩbwĩthĩkĩte ko kaitaga mĩaka 39 runguro mũtaratara yo mathomo yo 844 kĩrĩa kĩa mwaka yu aritwa milioni 1.8 ni barabwĩthĩtie kĩrĩu kĩnara mũrito wa mbere awatite maximum yana ya 28 haitumiria mpumi cs Machogu wawĩte ati ana 8,545 ni bwatite maximum yana witia yora tutarirwo ni mwandiki wetu Nteto Anthony Kathenya ari Ntereche Nairobi. Ninawaombea mema nyume aruto kuthide kĩgeranio gĩa KCP bimebetoku na kwithira beterete mpumi na nyanene. Waziri wa Kithomo Ezekiel Machogu hindi nelekeretie mpumi ja kĩgeranio gĩkĩ muthenya wa umde. It's now my distinct duty to invite the Cabinet Secretary to make his comments and release this year's examination. Karibu Waziri. Arutwa milioni 1,650,557 nibo bekalire kĩgeranio gĩkĩ kĩrĩa arutwa baba arutwa 1,721,544 bari barume na arutwa bangi 60,685 ne 17 bari bairetu. Kiri mpumino ja kĩgeranio gĩkĩ arutwa 8,523 bakigwataga max 400 eno elinde ya mwaka muthiru urarutwa 9,443 bare na mpumio taino. And in the 2023 KCP examination, 80,523 candidates, which is 0.60% attained a score of 400 marks and above. Arutwa 352 na 782 bakigwataga gatigati ka max 300 na 399 eno eri iguru ya mwaka muthiru urarutwa 307 na 756 bari na max yotaino. Kiri mpumio ino arutwa 260 bakigwataga gatigati ka max 1 na 99 amwe nogu arutwa 383 bakigwataga max igatigati ka 100 na 199. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high. Only 2 candidates out of the total 1,406,557 were informed in examination malpractices during the 2023 KCPE examination. Waziri wa Kithomo Ezekiel Machogu akiuga na baba bonde gutoa gatigwa nyuma na bonde bakelekela imwe kwa imwe mpaka kirathi kia form 1 kagitakala kĩgeranio gĩkĩ ya KCP kirari kĩgeranio kia muthia kiri mutaratara wa 844. The ministry will offer form 1 placement opportunities to all the candidates who sat the 2023 KCPE examination in our public and the private secondary schools. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya.
Isio bunge kia mara Antoni bakungurite mpumi chekiro kike KCP re tumere tumuthenya rware ni minister wa mathomo Ezekiel Machogu. Skuru cia bonding irisio ne kike bunge ni cio ne kuthara bonene na skuru ya Mwembe bonding iri na 40 baraba wete maximana yana witie wa mbere iri na maximana yana ya 21 iri na 21 na kuchogoria girls bonding iri na 37 baraba wete maximana yana witie wa mbere iri na maximana yana ya 20 Martin Mwambi aina Nteto. Igerio gia KCP kiumite muthenya we munthindeni ya nthiguru ya Kenya gikeno nkururo na nkinyankemi iraujura kirigunto mwanya mwanya. Kirige chigombunge kia mara iramberia kiri chukuru ya Nthakana ya Mwembe boarding murito wa mbere agwete nkurukia maxi 421 na bangi 20 bagwete nkurukia maxi 400. We are able to make 400 and above, they are over 40. So we say thank you to God because He has enabled us to get that. Then we are able to get that one because the teachers have been committed, the support staff has been committed to support the children, to support the pupils, and we always say that kaba mwana. Chukuru ya chogoria girls boarding baugete gutire gutigwa nyuma. Gikeno nkururo na nkinyankemi iraujura kiri chukuru ya omorito mendrin agwete maxi 420 na bangi 37 bagwete nkurukia maxi 400 kuma kiri chukuru enu. Kugwata mwana wa mbere ari na 422 ejoketie njara ya Ngai. Kembuge ana bala bagwata above 400 ni ana 37 kugwata ana 37 tewira wa museso nano nabo twetanaga champion ni tonto ni tweteketie ati gukorokera wira ra turutaga Ngai no atuonekanire na tugakurukia. Chukuru ya na bantu arume ya chogoria boys boarding yugete wana kana gakaije ikeboti mwana wa mbere agwatite maxi nkurukia 417 bara bangi bakaibara gwata maxi nkurukia 400. The first boy na 417 max aringatirwa 407 na 41 and baingi pena 390 and the majority of 380 and above. And generally this year 2023 wa compare 2022, the boys have done very well. Ali twankotho kiri chukuru enu bagwatite nkurukia maxi 300. Ikeno kia na nkinya ciari kiojurite gonto na gonto mwana wa mware ya ivekanga ikuma bari cia makoria kithomagira chukuria Milimani Academy. Taomba kuitha gikeno gia kia mwana ciari bake agwatite nkurukia maxi 414. Na kwanza kabisa nina furaha. Hizi maneno haizi elezea. Nashukuru Mungu kwanza kutoka nianzie shule ni Mungu, sio kwa uwezo wangu. Na pia nashukuru wazazi. Nataka kujiunga na shule ya Alliance Girls na maisha ya nitarajia nataka kuwa pediatrician. Eno ichukuru ya na bari ya chogoria era bareketie gukungwira muthenya we munde nontobu ampumi mbega chekegero ge KCP kira kiumite muthenya we munde na nkurukia 37 baragwata maxi nkurukia 400. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia mara mbitagwa Martin Mwambi. Skuru ya Kathingiri boarding reri koji South Menzi orengi ni onenio chamba bayo kirikero kia muthia kia KCP nara murito wa mbere skuru yare na maximana yana ya 18 ana 29 pare na maximana yana witia kaitene ukauna yo skuru ya Consolata reri no thimenti kinyo ni onenio chamba bayo na araire na ana 21 barabara na maximana yana witia wa mbere hari na maximana yana ya 17 skuru ya kirari primary mwaka yo kinyabone bone nio chamba bo nara mono mwawete max manayana na bangi 14 bawete max 3 witia mutuikare aina ripoti.
Nyuma ya minista wa kithomo kiri mongojo wa Kenya Ezekiel Machogu gutumiria mpumi cha kiro ya KCPE kia mwaka juju jamwe jama skuru ni jethirite jathithĩtie bwega na jamukira mpumi njega ida bethirite baikenera ntuku ya narua na jane PCA Kathingiri primary arabori nana 29 bali na maxi magana jana gwita na mbere araritwa bao mbere bathatu bagutongerete na maxi magana jana je 18 tukari na bana bagwete 418 na twagwirwa mono nontu shy away from 428 ire kugwati mwana mbere in Kenya na maxi 10 yake itugwiritwe sana na itukugia class kiu kirathithie bwega anakethirwa iyuteo maxi ire tukwirigirite twe turerigirite kuma 50 pupils getting 400 and above rakini nondo neki nayo irutire mwana wa mbere na 428 nitugucokeria ngai ngatho nondo wa maxiu maratwere ngiringithagia resort na cia last year ni mageretie nondo ni masindite class kia last year na some points. Those who have received their results, just be content with what you've got. It's a blessing too. Remember there are others. Thank you. Nina ndoto ya kujiunga na shule ya Alliance High School, na baada ya kujiunga na Alliance High School nina ndoto ya kuwa daktari wa upasuaji ambayo tunaita pediatric neurosurgeon. Ni arimo baraba wite kinyakera ne bagwiritwe ni mpumiji bote buendi bwao na batenga ne ribachwa kuri na litwa bomwe batrona maxira bareregirite max chetu atuge ura tukuga tutera gwatirira turendete na itukwira ne kibwaga nuntu ibara makire kigerio pa makina haraka indi nuntu kuri nana batagwatire maxira turi expectite na ba tukona betike max ire batu twijicio bagwataga tukabandikira twike claim yetu na ituje nuntu turandika okaire na batuthikira kinya nandi bagatuthikira nuntu bwa mwana unenkeri max iticiawe kirege shigombunge ka centro imenti chukuru ya Sentan primary bedra bare nana mugwanja bare na max magana jana gwita na mbere are uro tongereti uri na max magana jana je 10 wena mwana wa mbere na 410 na class ina minisco 367 from last year. We have a big improvement. Our parents that we have come to the end of 844 and now we are coming direct to CBC, that is competence based curriculum, and as we have been shining, I want to tell you that even this curriculum we shall be shining as usual. Gishigo mbunge kia Northimenti sukuru ya Consolata primary aritwe 19 bedra bare na maxi magana jana gwitia arari mobawa shari na bamwe baritwa bonene kugwirwa kwao. Wanafunzi 117 na kati ya wanafunzi hao wanafunzi 19 wamebahatika kupata zaidi ya alama 400. Mwanafunzi wetu wa kwanza amepata alama 417 na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu asilimia kubwa yao wamefanya vizuri na tuna imani kwamba watajiunga na shule tajika katika nchi yetu ya Kenya na wataendeleza maadili ambayo tumewaelekeza katika shule yetu na tunamshukuru Mungu. Been working very hard. I've been photocopying for us some papers from the teacher for Kiswahili, Mr. Joe, and we thank God for the results. It's not, mostly we cannot say it's our efforts, but God has been there for us. Studies were fine all along. Personally, I've never even topped in my class, but this came as a really big surprise. I expected to perform well, but not to like top in the whole school. It's really a blessing. I have 411 and I feel really good because I didn't expect good results judging by how my social studies went. I didn't feel so confident with that subject, but na kirimpu micha kiraria primary kuma wandi ne Antima West bagwita ngugera baitete ngugi nene na kugwata max ira baite bagwete max gukinya 400 eu ni achievement ene na mono twa compare na anabange Kenya yondora we na max nyinge 428 kiriana 64
mwana omwe na maxi 404 kwina ana 14 bena maxi 300 gweta 399 ana 14 na kwina ana bange ana 23 barabe na maxi 250 gweta monka 299 rombere kona max 389 na ingwerito mono na inko era murungu ibega no tubakombetithia rugendo norero na raisi na uraisi Jeripot Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare boya Mutungi ne kuma Nteto no tukona kanya gakono ko eta kuraya nchokerete na Nteto nkulaki auga no gochwa mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukurie bietu. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing! Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news, enjoy our new drama series Pink Ladies, and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonde badrikari na kinyaka mbunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. As crazy as I am.
Bueno tubeta na mbere kurumira Nteto cia Weru Ithatu. Isione kia chuka ya ng'ombe kaunti ya Thaa ritwa ciari na kinyarimo ndebachumire kungwira mpumiche kido KCP ritumiriro muthenya rwari ni minister wa mathomo Ezekiel Machogu. Mwandiki wetu Nteto Samuragishima na thiulunkite kiri skuru mwanya aranaritie na arimu aciari na kinya aritwa akienda kumenyora bagwithiti ndene ya skuru mwanya kaunti neo. Chukuru ya primary ya boarding ya St. Joseph's Magumoni ni imwe ya chukuru ira chigitwe igitongoria ndeni ya gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe kire mpumi cha kigiro ya KCPE arakinya kire mpumi cha mwankojo yonanitie mpumi imbega kuringana na mwarimu munene wa chukuru ino Charles Murethi aritwa mugwanja bago bari na Max Nkurukia magana mana batongoreretwe Sharon Kathambi Kithinji ora ari na Max magana mana ma 11 ora mwankaka gita kanwe akuonekana atongoretie kire aritwa bagichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe. Tuena population ya siana 155 to compare the results ya this year 2023 na sia 2022 nitukuona there is going to be an improvement. No to last year we under mean of 338 na this time no manga tukakinyamini ya 345. Chukuru ya primary ya Kathitoni boarding kinyayo nionanitie mpumi imbega ara aritoba thato bari na Nkurukia Max magana mana aritoa mirongo mugwanja na bairi kumakire aritoa bonde igana na mirongo mugwanja bawata Nkurukia Max magana mathatu ma mirongo 5. Chukuru yenge iratumenyete mpumi chiago ichukuru ya primary ya Magumoni barabari na aritoa 10 barabari na Nkurukia Max magana mathatu. Turaina arutwa 31 na nitugeretie muno kugwata the first candidate na 389 na twina saidi ya arutwa 10 mama kinyetie 300 na maenge ni magwatite over 250 marks ere the pass mark. The miniscore ya 2023 twagwata 264 na kuringana nitugeretie arimo bachukuru ino ibatariritie kira kibatetheretie kuona mpumi ino imbega. Of course the good results need the unity of the staff, the teaching force and the other non-teaching staff. That unity is very important for any good performance. Ntoyo ochangie twenutwa the administration ya chukuru ya Magumoni pamwe na kiama gia chukuru yetu twina nitukoretwe twina ngwataniro pamwe na aciari. Nkuruki bari na mataro kiri aciari amwe na aritwa baba. Message ya kwa ni muntu athi to the next school, you work very hard. Umenye KCP te umwisho. There is now start preparing for KCSE. Be disciplined wherever you go, and I know you will succeed. Aciari nitukuma advice matubirire ciana ino cietu cionthe cukuru nuntu guti mwana atibati kwigua kiacesaga the basic education no matter marks iria inacio na nitukuma advice still because this is the last class 8 matikaime ciana ino chance ya kuthie secondary nuntu guti kungi mankithie mari au riu mari matithie maticokera na matithie any other class no amathiere secondary. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Siasa ndene ya kaunti ya Meru ni yukitie mwerekera yungenyi mwa MCA pa Meru ntukwa Jumaine kuwa na boba kathi lunka bondine cio bakiuthuranishe saini cia kuromba rais kubwithe thirikari ya kuwatila yara ya bwithitu Nairobi ya NMS bakiuga ati Gavana Kawira naremetwe ni kuruta ngwe yawe kaite no kau na bwa kariba kaunti uno betite na mbere wikiri irore kiri mubango yoyo kuwatwa mbaru ni Gavana Kawira biroba kuwa nene bakwenda thirikari ya kaunti ithere kithalua na antu bacoka ndebene muthia yonkuchanire wakinyare. Mwandiki wetu Nteto Finia Simana na ukwambilo ntubuna ridhore thagana na utuacio ikinya. Kaunti namba 12 kaunti ya Meru ni kaunti ya tura kurikanwa ni utura kirenkuchanio cha siasa nyuma ya kithurano kinene kubwithika mwaka muthiru na nyuma ya mageria ya kwebelia tene Gavana Kawira Mwangaza ntaire ingine ndeni ire kuikethera chietu miraika kenda kuthiria thinere kwithira ikioneka kaunti neu
na kenda uchoke bu mantoni yaili nayo ni thirikari ya Meru ithire kibunja kwa kanabo yaili kwithire kwina thirikari ekwatila ni Meru Metropolitan Services ira ni ndi tukethira tukimenya rononeru ya MMS mwambirione yo mwaka yu kureo Januari tariki 7 mabunge Rahim nethirite akira kia mantu ya Meru kwatithanwa akiwa tiwetikia kwithira kwina MMS indi ugabu bokaringana na bura Meru ikethira ni ndi kibangana kia uita na mbere. Naona kwa mtandao Meru Metropolitan Service. Siamini kuna mambo kama hiyo kwa saa hii, hatujafika hiyo, lakini let us see how things go, lakini hatujafika kiasi hiyo. Meri owe kumnyumene rorero kwithira kwina thirikari buthitwe ni Rais MMS ni moya mendekithara nindi yakoneka yakendekitha kutongeria Meru. MCA aruge ngavana uthuki ngavana akauga ni MCA uthuki na nindi atongeria baraba kwata mbarunga bana kairo mwangaza bakioneka kwendekithia thirikari yonde ya Meru ithire kibunja kwa na MCAs amuna ngavana u bethire baichokande bene nonto MCA bagwimpichi ngavana kawira mwangaza ria mbere ire thirire assembly reja ire yetere senate na reja thatu ire yetere senate na bakaranthe gwatuika bate kwiganua na bamuikia senate na bauga nane na senate yakaranthe iona ngavana kawira atena makosa na ngavana kawira mwangaza akiengerwa CEC members na akiengerwa chief officers otengo geriteka na mwanka thaiji inya irabagweri kwetha bamukorokeretie budget ya gwita ngoge supplementary ete komba gwiteka nende bamubawati mbarubanga bana nibambiritie nende kwithira bakiodurana kia irore na kwendekithia thirikari ya Meru kwithira kibunja kwa bakiwa no kabonde bakethira baichokande bene kendo chala tungeria bara bakethira bakiritana iria ngwe kwamwe tubambiritie kuthurania signatures cia kundissolve Meru County na batu toyo mwananchi wa South Imenti itugwatanirite na ikundi bira ibangire biagwa twamberia kuthurania signature kenda twita kuvunja Meru County ya saini tore akari kenda turomba ngavana anekira president message ye county government edisuvu Meru County tusoka kurana no tonto kwa makwethi atia kuwatanira abokore mwingwataniro re na mama kuitobo na kwenda tuwatanira batu twinde na Meru awatanithia ari musiari na mmekataa Igembe yote. Mimi nimetoa Igembe Central. Tulisema yote pamoja waende nyumbani tupige kura upya. Yes. Na ile tokuona tebo angabana te uongozi bena buo ne kwebo bena bena buo bo bena buo to katoete ntungurutano mwendio kwene tatia baba kiodurani rore bya kubunja thirikari ya Meru ni mbunge ya kaunti oyu yawe kambiri ya kudurani rore kenda kwathura rwanyirongero mwanyi ratwithire twita MMS kenda ngwe yithire kioneka wita na mbere kuriteka kuri wananchi bejire rukiri bakiuragia Meru nenkero Meru Metropolitan Service yere nenkaniri Nairobi risongwa kure moritangugi ngavana na arare miro ingugi batwe kinya totakinya county assembly turigwa na kuthorane seisa cio bunja county nonto na nogia ate kwenda oritangugi utwararia we na eto kwenda munga mkono ana lakini yake ana Meru ite mama nonto igitarire ori raja mara wa kuthorane signature na ithingata na suspension Meru ningene kanwa ki Meru Metropolitan Services Meru Metropolitan Services nayo je twitire ngugi ngavana agietera ithurano Ameru iba kwenda ngui na batu itwa kilokeria budget na tuirede nya ukilokia supplementary bora eta Meru Metropolitan Services eta tubangire turetere Meru Metropolitan Services na ito kwa atambaru Ameru barabara tere petition ya kuambererio collect signature bamireta assembly kenda Ameru baruterwa ngwe baraba kwenda kuendelea siasa na bobendelea by this time mbeche chiejire kuma njurae na mwanka narua Ruto omenye mbeche chia kuchia Meru ira chiejire naja kuma njurae mwanka narua mweri jwa 11 potengo wechiarita kwau netukoromba ukwa twekanga bana no tokakora moiko ritangoge neto nenkere Metropolitan Services kile chazi akodhurani akabo adise wenga MCAs isi akwani kawera na kinya county ya dhweka resolved
MCS bano wakethera oku MCS betu 69 ndenda bugwatanire nabwe twauga buturetere signatures ingi tusaine Meru Metropolitan Services kingia kariba bane baugite bagachiri bakiwa bo batikuina inwa ni mantu yegyo choka ndebene nyato tutena thina uchoka ndebene na tugacinda twina surety nora tukara wananchi betu atu tuisasa mashinani tutena thina na ngugi cietu ira batutumire gwita ituitaga na nyato tuithia impeachment you know tugia public participation na bakeja batu support ya kwimando tuthithagia jati atu tuite oticiwa tukira wa county kabunjwa na tukana kambwire ote mutongoria utongorie ne ana kuthurwa kura ate ana ntuku imwe kinya na uge akwethera bibyo biatuma Meru ethethuka ige akwethera bibyo biatuma tuona Meru urake ate bia Meru ankwire ote MCA ai no bwa kwa Memembioki uranu MCA wandi yegoji West no akiwa MCAs bamiro ibedrite bakirita ngwe yo irababatire na baduriri ni thirikari na urare miningwe yekie nengabana kayira mwangaza na kirabatire kwithira kibuthakia ni kwirita itine wewengwa tura expected mwanka baiji ikwethwa nkinya wa kiporansi ni ciathondekirwe by the departments procurement ni hagitirwe kukeba baiji antu kwethwa bagicainithagua maratasi jago suspend the county government of Meru ne contractor kwethwa bengo gine surprise kwethwa bengo be in the field ko executive ne remeto ne kuruta ngugewe na ndiuga ngabana antu bakwethwa kirombaga kana ki anticipate ga to suspend the county government of Meru abati kwira Meru nontu asembure ne mpere interview na biya kuruta nguge na inde minengoge oniga kwandika resignation letter buthurane punenkere ngaba nore na capacity nore okumenya kurutira ntungu oringi iromba rya kweberia minister na mabisa kathumba apa thirikari ya county ya Meru ni ontu bongina bubwithirite bukendikitha kuwa turiaza turi representative rigi kura na turiaza no ntuba kuthura manturaja rapenire senate mheshimiwa governor Kawira Mwangaza na ugire wewe thina tiwe thina ni atongeria baria bari katikati kawe na nandi no ntuba kwenda kuthiria thina yu ikitumiona na tu submitite petition yetu ki county assembly tukiboraia one KCC baba bathina kiri Gavana Kawira Mwangaza nontu no mukuji kutiriba thina tiwe kiuria kira kinene nori kwa wengwa kethira nende chinda kinkurumanio Phineas Imana garwe siasa Nteto cha Weru bwa Phineas untwire bo mumero bo amenya bana mikarire na ndwimbure china wa maitene mwanya indi mantu ya ne thera kimega kiri untu mwanya mwanya na ndwimbo chiethere ikino kaitene kakaingi na marire ni mo ya ndwimbure chiethere ikino muno ni arethi bare ndwanda barethetie mwandiki wetu Nteto Mario ni karugi ne thirite akilunga ntere chiembe north na ratimanite na bomo bantu barabo atilite untwire bo na kindi chunchi kembere kero nuro mwanya marire untwire bo mumero Miadhamanda metherio kwai musio tariki thamio tiriki nendithie musio ria thomia tatu ngarorwa manyira methwa mundu mwarumeni mairango ni ngororwa uru yau niyo marire karaya tene ndakani sieta kurithia ng'ombe sieteta kurithia ng'ombe kana kunywithia monyo yombe ni sina marire ya njiremo ya kuiria ng'ombe auja ba mole jango we mwagira ni chiengo ituregelera indaka ijogere Ithatu ng'ombe itero aruru ndaka na iteo neri aria kunywa au itoborangwirira ye tuni bogure ai aborangwirira we bogure ai mutuma kiana kia mwari ngoro kworo erangi tujurongo gwina mena bwae kabutwa nego kora tambugu ya umanjuri na ng'ombe cia Mumiru imwe kwa imwe ninkinyite mwanka nturene abwathine wadine ya Natho kirigisho kia ubunge kia Gembe North na kuwatanira na mwini uri nkumantere unjulia Nthama ura utunia rwendo ro marire au itoborangwirira ye tuni bogure ai aborangwirira we bogure ai mutuma kiana kia mwari ngoro kworo erangi tujurongo gwina mena bwae
kabura ne gukora tambugu ya umanjuri na ng'ombe cia mumiru wau ai ni morongo urie ngundo wikwira ngundo wikari orongo ina na twite ari orongo nate wamenya menyere mariri na ni bibi atumire wenda mariri no ya ina bone ne o mwankanto bonde bakumenya taritha cia ng'ombe tata kurithia mbere tuja utware akure mindo itha babara kura tuiga inganjiria kurithia ndere aturithitie ngoigua ndaka no ikuina na ninga ngaigua nkanya nkainira cia tumpanitie kukiri wora ndauma mwekuru ndati ndolo kinyairwa lakini randa yukirio mwana ne abisi mwarimu kalionga aratwira ati twirutane rwimbo tukaria tukiriki kinya kukura kwena mpio twanjiria kwirutana twairutana mwaka twika ndi winga boria nkabwinira mariri ndaririkana rwimbo rwa kuma ndi mwana ndi na miaka 15 ndanjiria kuina yanda inira songo ria beyire kuma Italia kalionga na mbere ni ngaroma kuinira songo kuringana o ndainire nkanya no kuona ndi kuinira songo ikwatwikira woni itare mwere aginya kutuga kwiro embe no thire semanitie lare murungene kuina rwimbo rwa kitamanduni bendetie mario mutwate ndona antu bare atutu aero the center civitari ndamasuka onda bori mbibwe nabio bambira katukwirutana kitamanduni tweto sindana lare murungene ndabera ende wonire ankaina marire nderwa yaina ndaina enda inire nderirwe auke iro twitite wiye indeyire ndaeta ndaina Kennedy Marende nari sibiko mbunge wa Kenya ndaitire ndaina ndauma namba 1 wampa certificate miaka 15 nethiri na ndina certificate mwanka thai yao kuma uni anene baminyire misango era minya bibionde biraminya ndirona rako ngona rwayirire kuma Kalionga ende mwanga kwatuika winga ina county na kuenda kurambinete imbe yita certificate ciakwa ndinacio inya ira mpai ndikurikia kuina embe no thire kuma wanu gisindana inya Tharaka ndikuina umwanga ikwatwikira ndi woni antu ba kwatuikara antu mithiaro ari mumbunge indendelea kuina muno na kinyarira munyari kuo ati uteke athokia ya inya lare kanje mawa mbithirwa nte kuina mo mithiaro na mamire noe waije ithomo aroka cukuru na tho akia murungu ngai amutethie na moendia nikananie ne cukuru ni atwongere nekaba muntu thomi akorua thano atu akorua urura tu ambekira saini cionthe mbekirwa saini cionthe mbekirwa muntu thomie nekaba muntu othoma torandri toto tomwako tokwenda ithomo tachugari kana theremende twire Nairobi munyaone aindi oi nderere baba nanguranire amburire ndiri mathomo endi kumame karirikano mweri uni wa micara baswarithi betete kurithia kwi interview bakamata no twele simbi biongo bakamata na nate beta bakina ina marire imbi biongo biethero bie intone bibakamata muntu atati anda mathie ketete kurithia atati anda mathi kana atie tumo na rucio no ndo ng'ombe no ere thua kana kona njali wasunura rucio wakara yaka umisa kinya matoni ndungutharwa kinya itheri kiewa kwatwika aria ng'ombe irete mbare ng'ombe ne thairwa yatawalu itheri kia mwari muno wameita matugenda gutwika itina thina therike yatikatika ikarekotwa either ringi no gutwike ng'ombe ni onere thina no ntu kinya okwa no egweka wa mwere ne nyinyuite no gumeitwa ata inya lava wegweke kinya kathenja gutithairwa kwina utakamata into biothe inayo nto kinya tumore nario ira bora bomba kwiya ibo nto twakamata interview twakamata lava na rume na ne tumo twakamata ende ndamathi wakamata riro garande o okaibwa ende nwiberwa nyonta ng'ombe ici araire nyimbi okunda kalia galoka matete okerio okunda no nto ibo nto taita ndamathi wachonia wakunda kanywa kainya ende ruare kante na tongulu ngulu twakamata bya kora bingwa kamata rwanda no kabianda no nto bamo utekamata nkima utekamata mbizi ngulu twarua ati arethi cho twakamata inye ombe iro cho twaita acio oitokerende kere gwaketa yawa muntu thomia ari kwariwe maendendri make athori ma yathonde kwa ikombe wenda woka rindio na ng'ombe wolele tira wona ng'ombe ciaranganya ukainanga tuto lwimbo ukiwira tia ng'ombe uite mababa angi webata mana seti
Ele ng'ombe ciara cia nyiroko ukaina wa ng'ombe ikurithwa ye ni mukairire thia mikwa latua ni kwa yelantake malai acia to itarithwa we ni mukai kana igwa mirwa ni mukai ciantara tuki ciantaka bwonka kundere matacio minyente ebelia mbere Rĩu ko wĩrĩtu aje cienu irĩre cia nyiraka ciara ino kuona ndi ng'ombe cia ciana baba te kumba taratoka ichi igurethia latuani kwa yalantage malai te kumba kura nyangi ciena makaito gathie na makaburwa baba kira kinya angithaka aura menya murethi na ri muromerejo awe jo mwanya rithitie uraringithukwa ni maitha kana nyumo cia kithaka kaimatukira aroma maso utebuti yanjire kanjire athiorokia mau Kuona mauro ya gari gwo murethi aroma umuntu wende bwongo rethia kinya tukona wa ondhaga cia rethia iteme akoroma muromere yungi muromere ogari either kwa koro misa indie yenge na kuru kungu wendo tiringanaira mauro uringanira mauro romi o ogethio na tawethia wetha cia u no ndo ni omwana 1 2 3 ukanjiria kuiria endo tebuti ya no ntunya maitha ye kithakena no teria oteria orete ngimande akiri ya kumama ngimen Uria tu kithake no re ku wichi nyanjoka no turere a ibu ntoro chorori anjarene labe gari anjarene no ndo ngachonora laba nanjare ibu ntoro bionda bierekerete anjare kawaida uteboteya nyanjero wacho no re wathi nyao no uteboteya kinya cha indie yenge nio wanjeria kwethia o sipindi haraka wokirire gichio itema uteboteya kwa tueka kabokweya bwa cha indie yenge Wore ara ibu ntore wete udani anjare renge tayari wanjerio uretomera ende muntu uri ara ende wona buruno tuegelele ibu nto interview onde obi dara we na bio silani gari Rwanda kinya bainanga ye mwana ndito na guru beria ngitato nyungwera nene nereko akemari anjo nereko kinya bainanga mwana nde ni aguru beria ngitato nyungwera nene nereko Muthiayo aisunsi kia mbere tukawatania kire isunsi kia biele neni mwandiki na mukuthuranirwo ono rurwa mwanya Marion Karugi wa Kinyua Akari ya biashara na bamoba atongeria kauntini ya Meru ni bareanite na rwadiro watho Weru banchobi pa kauntini uburo bakuwa baba injile bonene kiri karobi mwingi bila bibwethitwe kirisio mbunge kenda bi Meru biashara bo wete watho bobo ke okuluku botibwethiritwe waluluku bukethirane bweba injile na bamoba kalazimika kuinga kinya biashara hii MCA ba mbunge ya kaunti una boba ke nyuma ya ikarobi barua nibathikirite akaribana ati bakabwethi waluluku nara kukwendekana mutugikare ayana dibotie Aja negicigo mbunge kia Southimenti kanyakine ara mwingi mono barabendagia nchobi bagushumirite kirikaro kia mwingi kuariria mawatho ja Meru ja nchobi ja Meru ara mbere mabathomithirwe ni MC wa korotwa kirembunge ya Meru Zipola kinya ujikene tazendikei na kinya gacheri muthuri ara kariba bonde bethire bakirekana na mawatho jau na itumi mwanya bakiendekithia no mwanka tuja mojethire jakigarurwa karatasi kau konde tukuregana na kou gakari imanto beto kwau mwandiki okwiro kwandika aria na andike tukuregana na karatasi kariko touga karatasi kau bwete bukarende bwekire stakeholders ende banchobi bothithia sheria engi tutirimane aja kaire ntukwira bukathura ntukwira bugekira twirende kweja tweja nande tubuthikire kaire boriuga application turiage 5,000 ya mtu twire biashara ene ana biashara tutwire ora siringi 1,000 teto twire ora kabo kwenda sieta 5,000 fund ikethira igikita for rehabilitation and other centers so fund yeu ake ndiona igitethia munyuyo nchobi te mwendio nchobi MCA wa kabere wandi yankwene ni kimburugono ora ni mo biashara taunini ya Nkubu muntu gwitwa Gachagua eja atathithetie nuntu bwa Meru amethithetie nuntu icio batathithia je andu bagwitwa Marisabet na Moyare batathithia ntere imwe cia Gikona ara bo Murang'a batathithia lakini sheria yetu twathithirie ya Meru kurio na thiria ngugi aramethithetie nuntu irio kaunti itathithia na batio tutumbo thingata sheria iji ira ciathithiretwe antu bana Ivasha batio twi mwanya kira nkuromba na kira mbije sheria eje njare na MCA baba
ite kuraja nau waigwe koroka twongerwa mbecha ibabongera waigwe chiagitwa na tiarega noyo ibaba barega. Nyuma ya Niki Mburugo kwaria MCA SNDK akirunga mauga yotore muchemano jwa siasa ethira kiorotithira kiara Niki na SNDK kuria kuguka migambo ya wetora mwingi jo kwendaga nibokire bo magara ikarone kiu kia muchemano jojo jotethiri na maromba kinya kethira thane shure chio kinya jote jwa siasa na ogu batu tutukuringa siasa ntukwenarua ende Niki nonto no mwankari ngetuma ati umba kura kuringetuma na inya tere dikerani ni Niki Mburugo akiariria mwingi ome nyuma ya kuma ikarone keu enda koria tere MCA batoba bararoja Mombasa toba batorumaja toba baingeri torenda kuga babi baba tekwenda ingaba no tekwenda kana ibaba ni MCA ba ingaba no tekwenda kana MCA to ngaba ni ma Ishigo mbunge kia North kinya kwa biashara baone bareganete na mawadho jau. Sisi wenyewe kama watu ya bodaboda hatujahusishwa na tunafaa tuhusishwe kwa sababu sisi hatujui pombe mzuri na pombe mbaya. Customer akikwambia ndo nichukulie pombe pale usiku upelekwe pale unapigwa fine ya shilingi 1,100. Wawache hii maneno isipitishwe, mimi naipinga vikali sana, isipitishwe. Wangoje tukae chini tujadiliane. Walete stakeholders wote pamoja. Kwanza tujadiliane ndio tuweze kukubaliana ni nini mzuri ni nini mbaya. Amendment ina mantujara ugete ku toteko sienda kaiko inyeria mtu wa business. Yezi amba nonto tekwendana na mbande restaurant iri goteo madha itoko inyerwa na barerwa na nchobira betikirite kuma national kuma branches nonto gategera mbiro yezi neko inyeria antu baba ingi mono na boba mweba MCs bagishigo mbunge keu bakiuga bagategera mende kithaja biashara bau twenda kubangania miro yetu tuthwa twina wendia kwa nchobi ura bwagirite ni kenda batu tuthwa twina gitarerega ke biashara yeu antu baraba kuita biashara yeu betho bate kuinyereka na nyabo baraba kwenderia na ngugira bakuthikia cionthe cithugitanagia na sheria ira tukekira na sheria yeu tutikuga ati kethirwa sheria tujukitie batu twinka tukajukia twina antu bonthe barabendegia nchobi na kiri muteteri wa kioto kia mwingi thuranira sarecio tukathinga tojukariu muno kwambiria section 4 mwanka section 8 jukari jukethirwa jugitumaga abiashara baingi baraba kwendia stare bainge ngugi ciao family ciao igakaratia kini tukoria jothe jona marekebisho kidogo vombe kwa lift sections UK sheria ire coexist bathithio jukatho jo mswanda jo mwega muno na itoboca kiria nkatho ni untu bui na njira ngi ni untu bakutharia board bakareta iria tugweta committee na committee eje nayo ititho ikontrolaga mbeca kumage nchobine ikethirwa mbeca igitage consolidated fund ngeri potrande to shawero rekwa rieto ni mutugi kare Mwandiki munene wa kiama kia Mbas Mwambi Manyarari wate kutina watho bwitikirie MCA bothorani saini cia kureta thirikari ya kaita ya kuwatila akiwati MCA bandika bakorongo cia Meru. Manyarari wate amona bau kurina katiba ni witikirie thirikari yithire kibunjo na ntu coka ndebene akiriana na miario ya uraba kuwate kutina kiama MBC ya kutheri irore. Wakiri Manyara akwarasirira wikaira kirore kiri maratasi ya kubunjia kaunti ya Meru. Mwandiki munene wa kiama kia Mbas Mwambi Manyara awite nekirite kirore kiawe kuwata mbaru kubunjwa kwa thirikari ya kaunti ya Meru. Mwambi awite nathiulungite Meru na kuona Meru nibetigiritio coka ndebene kenda kuthura atongoria bangi baberu ya kaunti na assembly nibunjwe kenda twa aringi kura kanya kauthura atongoria bangi nontu bakurema kugwatanira kana gwita ngui na thiri na sheria netikiritie thirikari ya Meru County kana thirikari cia county cionthe ibunjwe aria gutina ngwataniro katikati ka thirikari ya gavana na MCs bachoka kiria ntoka iriba thuru fresh na ndi undirejite gusaina form yu na naru insainire
na mbuge igoro indathirukire muno Meru County nkigereria kumenya maoni ya aringi kura kana turiba Meru County ura bakuga mantu jaja. Wakili uyu ari watete gavana Kawira kwenda kubunja county indi ne watho bwitikirira ngwere makurutika ndene ya county na Kawira Mwangasa itayari witakire antu na kire antu bakuga nwe ukuorganize form iji to kuorganize ni Ameru bongo bibangite ikundi bya Ameru bo wiba kwenda thirikari njeru ya ngwataniro kwou nawe Kawira Mwangasa we kinya watikurega na mantu jau ko inkwira kinya MCAs nonto kinya bwibo kwenda thiri kinya bwi umirie ni antu benu kwa wingi sana base ine form iji kenda butirimana ndebene antu babwathura na kairi bo wiba bagachoka na ibali kubagati wanja ko inkoromba kinya MCAs ba support mantu jau kaitene okau mwambi nare anitene tore MCA ba Meru baraba kwenda Meru enkanirwa kiri Metropolitan Services. Meru Metropolitan Services yumba ke kuletwa ingaba no Meru County augete thirikari wetu kumba gwitira Meru bwega ngugi na kauga ne kwenda functions imwe cia thirikari imwe ai transfer ki national government na yu ingaba no saina baruga na ikayukua ithirikari ra nene na yagaseti yu yetagwa Metropolitan Services kenda irungamira functions yu akicha tuekai transferred ku MCAs bakeja kwa irianto kiri sheria ere ikuga bathiruke bakiuria Ameru kediba kwenda Meru Metropolitan Services ya non thirikari benio ira bomba kuwa nivunjwe ikwe na ki national government nkuluki na ureti anto barekane no rongo ate gutena MBC akiwa gure na maabisa wa bareo ba MBC bakuthuya irore bira biyo kirokirore ni Ameru bakenda Meru choka ndebene kira anta bakuga o segini chai kinya cia ciothoranwari igaikwa na MBC eteo mbere mambuge o kimantu yari kwenda uchokia MBC ereo MBC e component ijiri in component ya commissioners na component ya secretariat ugeta Thaa iyo bishi chonde chia MBC kinyoke ya Meru town nwethera ni ruguri no secretariat ni kuritangugi signature si chia jukwa itikirwa commissioners igaikirwa secretariat ibo bagategera signature si ba verify kethera kweri antu bane aringi kura na kana ibashenite u secretariat irona ne ka verify the commissioners kwa ushikwa immediately secretariat baka verify na chiko wa president mantu wa commissioners yakejiragi kuringa kura kiri mantu ya wikira yuthi nya awite naranirite na gavana Meru Kawira Mwangaza kenda atira na kwa yuthi boba inge ngwende ne thirikari ewe tekinyotira yuthi ni makuona kandarasi cio cionera kigina kendo ciokiria ki antu baba ingi bamburite movement na ndambirite 70% nondo tu watania na gavana Kawira Mwangaza tuitite atia ankwenda ubera 70% iri imara nondo 70% ya maanishaga benefit ira chijana yana thirikari yuthi ibo 70% ya ringi kura ibanenkerwe 70% ya benefit yu kwatuika ingugi employment kwatuika ni appointment kwatuika tenders to ibanenkerwe aki yao ya 70% na kinya Thaa iji mbarite na gavana Kawira Mwangaza netikiria wa community youth ki thirikari ewe gikundi bie kuruntere chia Embe Central ni batrimanite na kwithira bakeana mukana kiri MCA ba mbunge ya county Meru bakiwa baba ni bare akwatanira na gavana ekuru baba kiaria teba utrimanite ntere chia murera wondini ya thiruru yene bari wate kwethira MCA baba tiwatanira na gavana basa ina maratasi ra kuthiolonkua ya wikiriro rebyo kubunjia county ya Meru. Dennis Mugendi aina ripoti ye basemanitie bari ekuru na ntorume ba ikundi bya muungano wa thirujine kuthithia maromba iguru ria thirikari ya county ya Meru indi bari na kwithikira gukunene tontu bari wa MC ni baregete ikugwatana na gavana Kawira Mwangaza untu gutwikite utiwiti na mbere bukonekana maturene na bari bera ibati gutumirwa buthu kune asiasa bari iguru ria bo tontu kinya county yaraganua kura ciacokerwa wo inobo bakana irotumbite kwithwa tuchemenia ja guchokia nkatho na toga no mwanka tuge ibwega ki mwathani na kwira gavana ibwega tukiromba gavana nandi ombe kugwatithania MCA nawe
wamwe na wabunge na twitagaira tukona nontu MCA ija abati kwenda kugwatanira na ngavana batwe twi wananchi bara twathurire ma MCA bau tubategererete na ritho rethaga tubeterete jamubira okona mbunge karikia kubunjwa ki MCA tukabonya menemene tekeri na peresi turararĩtie maromba ya kwetharua rĩrĩ tũkĩcoka cinkatho nontu bwa ngavana wetu ushindi bocinda nkoma mwanja nontu arekeri maromba mamba mwanja na ituicie nkome tharare wa irundu mwanja itokuwa congratulation ngavana wetu nontu bocinda mamba mwanja eregera we na inya nontu nocindĩte nkoma mwanja au wethera oro Mimero County na we na inya na tukiuga ngavana ni mama kinya 2027 tani bila mbureki sirintura mwanya cia athirujine mukana bari ya kinya MC wao Julius Kabira ende babu MCA bwabu bote kwenda kugwatanira na ngavana na tubwete nafasi kwithira buri MCA na bote kwenda turenda bwane tuthure ngavana Faith Kawira Mwangasa MCA bangi baraba komba MCA urokeja MCA urokethwa na gutambua ngavana na gutambua antu bamurera MCA urokethwa na gwitira kariba antu kaingugi na kubenjira barabara na kubekira roje nontu MCA wa area eji Julius Kabira ije aremi na kerigarania kenge gya kurigarania kira kiombete kwithwa kindigaritie ndi chairman wa ikundi ikwithirwa ngavana MCA bakumuita tutona ma MCA kairi angainya bo bamuitire bachita na ndiro tukoria atiri MCA ketha iboitire ngavana bweka boetire ukabo achitire inyabwe Dennis Mugendi Weru TV Morera wandini athirujine Igembe Central County ya Meru Rwangindo Ombudsman bawete nende bakethira bakiambira kueta maabisa bathirikari bara bakethira bakiwatana maitia kana kuruta ngwite bui kirobisi cio bado bobo atetheria kiri mantu ingi kuthira utumiri bobo bobisi ureba kuwa no bakethira bakiana iye wakiri bara bakethira bakirita ngwicio ura kubatire Boniface Mongera ana ribotie na kwambire mwaka jo twitite nkame Ombudsman bena ngwataniro na ministry witingoge bakethira bakiambire mubango jokwanika nya kuthumia mabitha bathirikari bara bate gwitangwe bobwega ni nyankoroki bara bakwithira bakuthuria mubango jojo jokethira jo ithekira kiri mutano jo kinandi jokethira jo kene ya pasho Ombudsman platform kindly given the kere na twi kiri roriro moko mono emukaririte Ombudsman Florence Kajuju hariwo mutambo juju jokethira jo gitethire bunene mono wokeri olitingoge kiringo ishe thirikari system hii anjeria kuroll ukomba kireta complaint yaku ekono waziri Moses Kuria na ike yakire Ombudsman kwa turomba kwethia tweme launch in January na rethiro igetwa Pasha Ombudsman platform kwa uende mantu amaingi yatete okareka ya mega ya kuhakikisha antu betu bakuwajibika baraba witirango thirikari kenda basavu wananchi bura kwagirite na nyaba atwe turi ofisi ya Ombudsman tomba kwethia twebategera twebamurika na twekatha baraba witango ebwaga na tukiomba kwera baraba twitango ebwaga they should pack and go. It's either they ship up or they ship out. Kinge Mheshimiwa Kajuju arendelea gutariria akabantu bara bakethwa bakianikwa ni nyakuthumbwa ibara bongo bena maitia na tabakethwa bakionerwa kwa uri tukareta Pasha Ombudsman platform kukethia kwina team ya kuthithia verification kuona kethira complaint era ne uma kana te uma yethia te uma to ametiganiria yethia ne uma tukomba kuthiatira na yura kethia na makosa tukomba kumenya sheria rega tumika kenda ethira ate gwitangwe kethirikare aume Mheshimiwa Florence Kajuju akwarejaja nyumeketho kira bokali yakyo ke udumo Ombudsman na once kire bakunenkanera bie wakiritwe bathirikari bare baithite bobwega ne nyankoroki ofisi cha thirikari toka ina askari umwe wetu kwa Julius Karanja askari wetete aithira kirwa na Al-Shabaab ba kwithukirwa omba kwithira ke resistible na in the process non tiba ke IED yamba kulipuka aura medho
thai turi ao ati akuri na inya na ati na metho tomba kuona mtu unare na utambulika kere ngugi iraita na buromba witira raia ngugi na kundefend the gurweto tomba mutambwa kuga tukuri nya askari beto arabare disciplined forces batu turi ombudsman itu gutegera burabo kwichiayana witira antu beto ngugi na ukaria the gurweto gekekyo ketho kibina kuthithika arabiambirirwe imweshimwa kajuja gutonyo bisine nke reporter Nteto TV kumaja kinginangine kinene kemusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Au no tukinya muthia wa Nteto cietu ngucokere nkatho no ntubo kuthawatanite na uni na nkatho cia mwanya kiri bara bonde bathuranite Nteto cietu kwa aria mona mubango yo siasa mpito MUTEMBEI mona to mathito kwa aria ukari Maureen Kome. Good night and God bless.